abusia ma mema wakwaba efa wombra emergency Ghana TV eso ene abrantie bi aye wanted ewo Japa TV so na se wode wani ebepie mu ewo afidwem hase ya edom a atwahia ewo hase no enye dom ketwa na abrantie yi edin ebeka yensa ene akwasi aldom abrantie yi ena waye wanted no na ne waye de obi nim disi ye kɔ ne kokotie nkyeremu pii ena ekoso ewo abonten ho no mo kame ho ne yenkonkotie ne abrantie na yenti a ama waye wanted yenkonkotie embra Pacho papa akwaba ya na Pacho within Pacho e frame Gomez Pacho Pacho free na bai me Pacho ye o Homase off Obuasi Road. Okay, Homase adi asem na esi me Pacho medas ewie de boko yo ho na abranti bi mba ye say voice na dey start here for voice no wi me Pacho we de boko yo ho na abranti bi ba ye say wa bi susu enti no ye pa ye ne ni dwa enti o kan na fa ba bi no atwetwe ye bo because ya things bebre say Crawford sika edwane abranti na your friend is saying me ba cho mo fa mic ni bi mama me ne mami god mami akwaba me ba cho so ka ho bi me ba cho me ka ho pa wo so tu susu ni bi me ba cho wo din de say me de ama na ntachua na ntia ama na wo mo frɛ me ama na ntachua na ntia ama na kurom ho bi ka kora ntia ama no anti ama wo so tu susu ni bi wo sika wo me yesa aduonu ba kon ani 52 me ba cho mo ma ye aduonu anyway million and 50,000 me pacho we sika na you say 21 million Abrowa 21.5 million. Okay, 5 million. Abrowa na de no. Papa we sika you say me Pacho 8,001 81 million. That's Okay. 81 million. Okay. Man pacho mic the fama man me want to say Yami adumu. bibia ya boko de god we dey no E from Pina my Philomena. Pina mai Onso sika say no Budget 27 million. company ne your friend is saying Save way. save way save way good susu krata ni bi wo ho amisa mo fama babranti ya ugina pono yachi no won fa nkoto so na amanfo nyina Abrowa we so de ya Giga Susu services yo. hwan de susu no ye ba ko na save we ni so Call baby no what dane ya eti wakọ ba bi no mo san so ko ho me Pacho da bi na we say ni wo anwa kwanta na yeso wo ne ebinum ye adwuma wo no no te ne ho ba Homase ho no afo akon wo da me ba mo kan save way for no e hwan de ye save way wa ha wo de ya de enye susu na me pe ya de Giga phone wa. Ade ba de no ge no so de ba bo ha Our Bible. giga eno ade ba abro atu susu atu ni susu so mami we gina ho me so mic na mu page anko soro ma no mami telephone number na wo so ni na yo one Unim bo mobile phone na. but mobile phone number no Dabo. There be anka se bo mobile phone. hey wagoto kasa baba be ba cho din de say me ba che frɛ me Sarah Asante Sarah okay Asante wo so sika say me ba che 1,000 Ghana cedi good ba cho do di so mon twa de we no me ba cho we din de say ba che me tre akosia sewa akosia sewa akos udin usika say ba che 74 million amu osika na mu ho na mu mre ye bi ni me ba cho de otoso me ba cho udin de say If I check from me, Fatima Georgina.
Utu sika say 1700. Kwatema Georgina okay. Eya dai na musika no ekodi ni ho mepe obi ana no odin kakra papa me ba cho mo munwie ba cho ma me kasam na ma me o ma mrantie yin kasa munyina ho maye me ba cho oja tere wo ho kasa ma me wate waji adam ti se de wo bank yi adwuma bra wanim na kasa gu afri ma no eya dai na sika no kodi ni ho me ba cho me wo ho no ba e se opeso ni me yi adwuma one mo yi adwuma one ye adwuma and am so okay ma ti no register me oje me Ghana ayi me ba cho ugina ha ma wo mu nyina o me ba che yo and oje ye card no register yi nyina God enti every day bia no oba de obenya no na wo de ama no enti didididi ma we sika na say 1700. okay uncle enti didididi ma na dako yenya ante ye say wo say wo ye ne hono nsiesie enti wo cross bank ne kakra enti ye hwe bia no wo afo akono so hene obo ase kwan so a Jacobu Junction okay yanko enti waka che sa no ne yeso okay se waka se wo ye ho nsiesie dia ye betwen no afi ya hwa yente wo monka enti ewurawura mu a ne yekote se yese ga ne de sika ye den adwane enti efiri ho no wo frɛ na ofa do be ka che se nya abotre mese mu nya abotre wo frɛ na nya abotre bi wo kra be frɛ ni onfa ni fie wura kra na rented e dan ni frɛ no kra ma me ne frɛ na wonfa sika de bi hye na se almost be 6 to 7 billion because me tie nkrofo a omu complain omu sika egu ho ne de enye sika ketwa no na mo ko ho a mo hu ni bi ya hu ni bi be pim almost be 4 months ni 4 months Abrantie no ogigi susu no muhu no de no ogigi susu no koma panyine no on de ye hu no kwa me no so muhu no dabi ana de na adwuma no ye ne dia no ye fra ne se so ye hu no ye fra ne se ono no de ofri ne Ufu na ba nyonga ta kanfe kuri achiase ona akwasi ni fire kwasi adum no ono na adwuma no ye ne dia ona ose ne dia wono na adwuma na ye ne dia ba cho ose ne dia eno hwa enka on na esie wate because munim so on na esie atanka ma afesika na nko wo eti sabre o nya hwe ye pe asam ni mu nokure enu ntia wate ono na nese adwuma no eye ne dia Mami onna na adwuma no ye ne dia ba cho na ye ne dia papa je ade no na so bi musa ono na adwuma no ye ne dia me pa chan na ho na ba ji susu no kwame na kwara ba kwame antwi ono nkwa na gigi susu no ono nkwa na ba ye ho ye side ho de ho no ono nkwa na ba ho ba omo dọọso ebi mso ko be kwa ekwan so mo ne na kwame no susu no o krom ho ana ofiri me pa che da bi ofiri ono be kwa na ya ofiri ba beta akwasi adom ne de ofiri kro ni mu ono firi achi ase ande mu ni no ono manager no ye nim ne ho nipa bia munim ba bia ofiri da bi ono ana be ka ase ofira chen ase oso ofiri achen ase okay achen ase ofira na ba mi ankwanta mo woni photo wo ho ana mo san so susu na yi ne me ka safa ma papa ya ugina we ni en fa nkoto so ebi a na bi ka ho no wo mu nyina amra me ba cho de eti no ya pe ba ko pe de akoto so na omu etu susu wo ho bi a na wo sa ko bi ni ba bi foforo na amanfo ehunu eti ni photo no se mu hu na mo photo no wai eda fama abranti mai God se photo no ya hwe de na nim wo so pa me na mi ni o papa aha de mi hunu wa gisa o de ma papa no gina ono na ye hu adwuma eti sabre mu hia musika ho na di ka de case ni ba ha ye ka se wa mo aya maka wanim Abrewa me krom ni o. Ukrom fo. Ai we no. Pena man ni wo me krom ehwa. Ba bia me do no ma ne koye no. Ayo yo. God, it is a mungu na chira kwai. Mungu na chira kwai. Ne telephone number wo mo ho. Ai. Mo beko na another set aba. Na afi ye hu se di isi aya asem no. Etina mo mesene na mo nko ba bia na mo wo no enko twen yen ye di hu dwuma sesi yen
ye pese ye ne another set no ma me peja wumu God ye pese ye ne another set no enso kasa wie na ye hu kwan a ye befa so cause we are say se wo pe wu a wo benya ana pese obetena atiasefo asase so so a eno so wo benya sabi pente mo asase no ya na hokwa na wodi obi nsa agu ho ana mo de bo agugu so ana sabi adai yenya saa wo wiase yenya saa eti abrante a ye frɛ wo akwasi adom ba bia wo bia no ayu wedi amanfo sika no ya ma wo mfani ya se na wo Jacobu Junction wa ana na agigi susu no kwa me na agigi susu ni ma ho me ba cho sabre wonim de ya ba ya wo se wonim de ya ba ya sesi ya ka wutirate ba bia wo bia ye behu wo manya di case na ba ha no ye behu agi sika no aposifo ni asojafo kora no ya gi sika free wo mo na wo apolisifoɔ ni bi asogyafoɔ ni bi wo mudu mika kora di sika du mika kora aba na wo sogyafoɔ kora super akyɛw sogyafoɔ kora hu abeg me pamacho eja pa futuo so ne ade ma bai de me srɛ mo me pamacho me de beba na wo fu se ayi picture bi ade ma no omo yi ne ode tro na fu o te se konto so wa je nkrofo sika wo fu sika ohwefo amohwe ye ha ya Japan futu so abrantie bi a o mututu susuma no ye frɛ no akwasi adom na ye se na yi ne de gali ade Gilga ni save way Gilga ana save way ne de ende bitimi kyerɛ ne kama na Gilga ne de ene ka no gogo ne enkompo Gilga ana save way ana wade ato ne ho so ana waji nkrofo sika die na me de bia me kasa ya na ya me ya se Ghana mpanyimfo ni bi ana Ghana mpanyimfo me kan pray motin de ana ye ni mi nuanom e bia ye stations ni bia wo moye ye bo o man Ghana na nkankan ye Japan futuo so de fire service fo asoja fo ni bi aposi fo ni bi ana hene e wo mo mudum je ye fo mo se fire home ana wo mo airport no migration sankrofo wo ya ankrofo di wo mo ba na ye ji nkrofo sika no eye me ya se mo mpe court kitwa bi ya man kanya o na ye jati ha ni ye bo wo mu din ni ye bo wo mu tri so ye kura no ye hia security asum fi ye anka ne wo post office na ya ba graphic na nkwara agina ho na wo mu kwoto form say awai protocol na nsem watchman bi ono oye watchman no atimi anya protocol a wo fa sojafo se momra mesini nko soja na wo to sa ate se ye fa wo bi soja ene ye ya ka security ka ye watchman na bi su mu adwene mu ombrenti o to sa de woni konkom anka o na etese wo fa obi se mi lo konko amwa wodi e kira abeka kan sem bia ya na ya be ya me obi sisi obi a beti wa na ya me ya keke ade a me chiri kura no ne asisie ma me no mo akwa ba pacho mo hote sei ma me pacho wudi ndi sei pacho kasagu eyinu mamu ate pacho ye frame afia dwubi afia adwubi good afia wo free hin na ba pacho free don kwase okay ade esusu na ato ye susu na ade esusu ya ye wase de say minu ade obeti bi akaka na me kura mpo no ma bon kan ade ara I try to Gilga said even ya no Gilga why ade e mo ye nsem ma why ade Gilga me kura me ka me bere me ka me katere ma na why ade what ana Gilga ajo say me pacho 6,800 6,800 God pacho ba ko di so onye mic no ompia nkọ nanim pacho wudi no pacho say friend Vivian pacho free hin na ba free Hamas number 2 Hamas number 2 usu sika say 680 cedis
Okay. Ebacha ohima ti say. Bacha na me ado. Ebacha obi akasa fine ma me po acha obi biri ebacha. Ebacha odi no. Bacha akwasi anima. Akwasi anima. God, anima usika say. Bacha 130. 13,000. 130 million. Okay. Now the one you say the end of my Jew papa. One can't tell wo ho kakra no. Ji o mba juicy card no. But you peja mic in Kostroma the way chire wo mami. Aha, ohima bra nim udi. Bacha family Lydia. Jim. Your friend say Jim. Lydia. Lydia mpacha eno so e. Bacha mkata fi beju ase. God. Lydia. Hey, ready. Lydia. Okay. Dear God. Where are they? Oga o free here by. Bacha mfri beju ase. Beju ase. Waje usika say? Bacha 6 million. 6 million. 600. Okay. What else what I want to sports? Bacha wa o tare a kire hono. God. Me din di Honyeke Deborah. Why? Honyeke Deborah. Maybe ti go ya no pa we mo da gele bele. Honyeke Deborah. Honyeke Deborah. Hono kura e ka no hono e ka le se. Hono. Ade o chro. Ngami ya me chotro ni nyina. O me ba cha hono obi nkan hono nko ama. HONYEKE. EKE. Kajobola. Madam. They ba cha usika re say. Bacha misika na 4,505. Okay. 4,505. Okay. Me ba cha kachiri. Bacha mde na umi ejewa. Naomi Ejiwa. Ejiwa usika say. Me bacha 31 million. 31 million. 1,100. Pacha wana beka sambacha fama de wo mfimfini ni mami. Dai na musika no ekọ ye kodi ni ho sa. Me pacha last day ne o hwana ombe ya announcement say bank bi e ba obese woni e bedi. Ombe ya announcement no he. Information center. Okay. So ombe say omuni edi edwa se susu. O pelon so ombe ma obi. Ti bla na manager na de akire ba e che no ma na kola. De oye adwuma na nkasa no. Wo de akire ba. E che no ma na kola. Aw gigi susu no. De bia no. Kwame. Achan de bia no oba no abeji de bia ba abeji. And the last time when you announcement say was say bank back one yan kwanta. Na omuyi bank president omuyi Afridan omuom no. Akọ baby fufuro. Enti machines no omuyi no ma network no. Aye basa enti ube yiska ontumi nyi ma. Enti se bibia toto yo be ma yaso ate. Enti etwenya be say 1 week ye ko wa woni ho. Ye ko wa woni. E ba cho nipa ni bi wo biem. Achan. Ya be stress nka mo ma ye nhunu bank no. Mo nyima na bia na ombekọ baby fufuro. Okay. Wo shefo mo hwe yen. Mo hu sa susu card yi. Mo hu susu foi. Omo mai na jenkrofo ri nyina sika. Nipa be 16 na wa. Ebi kura so ba. Ebi ba. Ne mo meto airtime na ebi ba mo mra na ye yapon. Omuduru ha ntama ye ni hawo. Ti yesra mo. So obi di sa susu card we bi mamo. Ana ye be frɛ no ye nya no a. Ye de ni telephone number si na ba tudwa. Ye de ni photo e beto so. Ti yesra mo wa wo beti wo hu sa brante no. Mama de ama police fo nche no ba bi e wo bia. Yesra mo. Se mama police fo chi no a. Mo fra yen. Ni ye meta akire. Because se police fo chi nipa no na ye mu bia nkota akire a wo mu beja no. Fisi ya chi obi a eso obi wo ho. Ti ye besre mo amutie yen na mo hye no. Ana mu ntam twuku ma yen. Yesra mo ni die. Ye de abrantie ni photo e beto so. We ye nya da adwen kasa ya frɛ no na wa kyerɛ asɛm wani asɛm bia mu kyerɛ wachi wo madi eti no ye wie round 1 way area round 2 ya
ya ba ko ran train a ya di ni photo abato so na obia bubehu no ma ya da ma me ana wonim ba bia wote a yesra ma yenhunu na yentuka nko wosesi a ya besra mo pa apostle ka bibi oh there okay there be friend once wono say better okay ko amene de be friend no ma me no yesra mo ho mo nkotena se ma ye boko ko pe me se ye bepon ebi ade nyame ncha de na obi kura hu ni photo no a kire ye ba bia wo ene ye kwa ma me bia wo wu ye me nka ebusua ne ya yesi susu e wo muto no ese duru na awotwe obi ade ba na ma mi fa ma na awotwe miensa enipa ba ye 100 wo mu nyina pu ko ba bi fi wo ko no dade dem no wawu ahometie ku no ti sa na susu wura we nki ye be ye no etino bejo asudi mlogi okay ti yesramu ada sabre mu be peja mu na makwa akotwen wonso a wo fie a mutu susu a obi agimodi agimusika di a moso momra ma hu se Japan de ye chiri sanu yama no momra na ansana ye be peja ye mu no na ya di abrantie ni photo atoso ya di photo ni batoso na wa hunu no wa bro no so no yesi afa na kwasi adom ti sabre yi third batch about the transit me ba cha monko transit ya third batch about transit etino sabre yi ye kwaya nim ba cha mo amaka no ba cha mo amoba no momra na yankwaya nim god momra o ohwefo ha ya japa afutuo so na omunyina nya maye na me kanfo ramazal amamo ramazal se ba bia wo bia wo pentare papa fie ade e fe fie anioma e fe fie ma me yesra wada ma honya hakora ne ye penta why aha oni se wo so onko iti misra ko na ba ko why se wo panioma e fe na watobi ahye entare a efe etare free London wankasa wo ntare no na wani boso a wo be hu se wani abontare so a mesrawo se ko ramazal de make kan se zo ko duru wanom eye ukunu wo yire wadanfo na apesa wo to nneema e bi koma no a wo ko wo Indomie pants ana body fresh a sham o spray wo digya wo ho a busumi nsia na de gina wo ho ma no hu se spray bi wo ho na se ehwam a wo frɛ wo ba na odumika no wo ba ya wo spray ni ntia anya wanimu no oh yeah wanimu no nko anka wa ma because spray na shame taste to wo so ye classic wo ye bemamu ya sa na ba so tie tie be se ba bia wo bia no se wo pe entire mpaboa wig slipper ade bia efa ko ramazal ba bia wo na me kire we na kire kwan o Santos Star Junction just opposite Christian Service University main gate ho na ramazal wo enioma ne won kan edoso oho no de takreta no de ko no ko jiri agum London fo enioma efe na wa hyewa odi pia obi ehu a o respect o akoda wo mfie baako emfie du ekopem emfie aduoson ana aduesia ubenya bi ato gene telephone number na friends abrewa guy say memra ho me wono na sabintare o ona sabintare number is 0594 124305 0594 124305 and now to say 0509 060872 0509 060872 Ramazal was in your papa nintare papa efie me da sepa me da obi a wutie mi ase ana mitiri nso de enipa a ye mame aye Teliza
wo kokoso ai tali o me da wase taliza kokoso god yeah danke schön thank you very much yeah who musa danke schön kra here for kasa German for kasa me kasa danke schön o se bitte so bitte okay hey baby I'm telling you hey me you go see baby I'm telling akwa we can bia wotena sia unhu kan no god mama ya mwakwa ba bacha mo to say yeah good me bacha mama udin de say comfort donko kagu ayin afuruma ni mama wa comfort donko ufiri hini na bae bache mi firi umase comfort okay comfort don't call kone usikari yose 5.8 ufa hum two sports ana waji free winsem na where you card no ye dey card ya ya fra dey na guso o buka si ajuba dey be juwa dey o say dey na guso adan no ma me save way company ba ko no ana wadane ne ho wa ye cracker pa Ghana has medical aka say amanfo bi kutaki saki ni bia obre pa nyesa obre o daddy wo mo mkuta saki siri ya taache wo mo ya na mu fi so mu ye fast ya na mu fi so mu ye fast on donko 5800 on e ba cha ma mi awo so you dey na ka cha rate upon rate ma me 5500 50 million I no say 100 ayo hey good so up here they can be back now but what we doing no rate upon okay upon bacha usika ise bacha buy on me ba ni meku 57 ono ba ana ukunu bacha munyina mde muhu wura mu ba kokora nkara chiri se ye kohwe aba ada munyina mo se yanko e kana nenso no munkwa no anfo mo an se nenso de anya na abusuafo kora de ba ne kunu na ya abusua tiskari ya se bacha mo 57 million bacha nkrofo nso do mo de be kan ho o ye hu wo mo da bi unipa kura wunya kwaya obeba no ye agi a wonka hu bi me sa na me ye ma de obi hu mu obi nkeka ye nya ne sa papa we osore ko ba bi o wo pa akoye adwuma we yanka pepewu nya sa onye na ne mfi kura abubu se de osi bre no do emmo bumpu 57 god mpacho fa yin man why kachre mama mpacho Margaret usikari yese mpacho 50 million and 18 anza bito bi ntwa nyeso wani mi na be hwe me jonjene was Margaret apia eno say 50 million and 18 cedis the back of 18 na chen god 18 cedis god apia say Margaret mama mpacho 50 million 5,000 and I say and one no 18 cedis okay odi anya ni 50 me pa cha odi original chile sister apeja wo mu anka me pe gina ni say mami na ba contract mo so mo contract mami ka chile transit donko oprio aka so be ko no on tia samasi to what the so we Anthony Trump onyina mami donko ni onyina fa akonzo chana ho te sa ateno god me pa cha odi no David we ne won fakora pacho kasa den we kasa gu ade ni munyame me pacho mate Vaida fuku that's one any boy ne kasa
Right there. Fuku. Usika na say. 600. Entina o mse wonye serious. Asu yes obi antima gufi no. Eye na de. Yes yenche. Anya hye, eno kura utiri na ye. Also wantimi amu kase. 600. Eye. Fa tufe usari anu atumika kofi akoda adweno. Se wa Papa ni aba wo ho te say. Mike no kasagu mu mame. Me pa cha wudin no. Papa fi ma dio nya akọ. Odi ewe mi na me ya nka me nya hu nka me kokura. Me ma store na enye bia na. Me de mi niki ni bi. Na ne wo kasa wo na wo ya nka ko. Ado wa usika ni say. Papa 9.63. 9.63. Okay. 90 million. Abio 9 100,000. 9.63. 630. Good. Pacho mele mensa. Okay. Mensa. Mary Pacho also. Pacho 4.5. Eh, mo dey ma famu. Me na me start here. Wo de nyame ase. Okura na wo die sha wo. Aya dai. Ho na betima ma me kasa ma me so ha. Pacho, yeah say you ho no be man abrantel ba say. When you be ye adwuma. Na wo tokla ekwa. Mo wo market ana. Pacho dey. Obi a wo ni fie store. Okay. Ana ti wo tuna ku wani ma wetima ma wo efufu. Ada adwuma kase. Na me ko me ne to ye. Nti be to ye na afre ko na nim na me ko yiye. Ah, wo koyi. And the children was about say, Miss Anhasiam Sahas 20 between no. Near do one afraid. Me obey, I don't buy 1 million cradi, may Hunibim. After the test one answer say, we knew what Dobby sees here, madame. Until children no besaba, near her and one or maybe. Yeah. Ghana, how? So, what full more now, do. Now, who say, a form baby puntum. I say, a baby shall pursue a pier. Kope dua na ama ho wu se nipa ni teye nipa tiri na epia wu no asafa bono monko asase ase safa bono monko asase ase epia na boni bi se na wadi obi a yakoto to form de na hye ho opie ba ne wo hu a odo obetene ka ewiase enipa senka ye hu ye gan ba ye fense Ghana Commercial Bank AB7 friends ADB Bank no sa no wo sen kom ko san kura na se wo mo ko boa adwadifo no so na o mu kura wo mu sika kaza senga Ghana han ko bia adwadifo ho betoyen because o mu tususu no na mo sa ma wo mu kura nse na mo kire wo mu de wo mu baya o mu botaye no o mu be kwa koduru ho na so dabi omunyo mbeto ba omunyo so musika ni susua nti omo de kwa aye better senka sabre ya omo bie branch ka nde susu no mo ye nimsa ebi no mo ye but nkurasie pa no wo mo hia mo a ekwo bank for the some de mo United States no me ayi no mo ba ka se sika wo susua but ye skapa mo de mo hu bawuram na mo ma mo nkrofo ko jisusu na wo hono mo ko bo wo mo no mo chechire wo mo kwan ya wo mo fa so na se sika no bo ho to ne ba ye ko ra ye nto na bi enyaado ne be kwa ama no enam se mo wo mo nim die nti no mo betimi atretere wo mo ama ye ma me no mo so ye de enya ahoto asiri se obi a sori a wo se makobie kakra we sori a wo se makobie kakra she emma omu na wo mema ba wiase emma yanum president fo yanum no fo a eso no yanyine emma re ho omu gusu kra fe no no yanyine ma yi ho what is that adia na ekoso adia ni sa na mehuna na ye be ya etina me ami ni oba ma lewin wo so okọ president okọ parliament because mo de brofo amai so bebrebe yante brofo gi adentina mo ma yanka yania language campaign time mo katwi o se campaign time e o mo katwi campaign time no campaign time no
wa ba catch you be show to abawie ya no mo ref kasa asesa na fe sem hunu kra sem hunu ya beto aba ba bi o mbeko bia etwi na mo ka ya gifuo nyina oni fufuo okra timi koje obi fufuo abo ma no ekra se e mu fe to ani mu nyama hodo ya me na ko ya sa wo nyina ya nya to abawie ya honorable winnie ya president winnie ya na kasa na sesa bibia ye brofon kwa anya kra anya me da me train Japan TV so aka kire Ghana ye mpanyimfo se yesramo nimdie no anya obi a wako school nkwa na wanimdie en obu ho wanimdie pa but na busua niska but adwene nyankopɔ de ama no oba parliament wo betima aboa munya brofo no na ye maame no mu. What is that? The Okama see Abacho. Good. Yabacho Wine. Yabacho Wine. Macron probably be crowded before Hinta. You been near. What is that? Me. I dear me ya power, maybe I said so be boo because here. Me life I hate. So what boo because here. We share the party and say now boo because here. What is that? I dear na kwaso. A here for that so ya here for our Ghana ha. Adetra. Se si abrante ya jirisi kadi o. O ba me enchi nko police station. Ebe ko ko sisai. Mo ba me enchi abrante nko police station. Ebe ko sisai. Ebe ka sa police fo di bia e ho no. O ma no maame no fo ano. Yes law which kind law? Law be na ma kwai se kwaji obi sika regi. Me dey ti de ma ka me si fia ha. So far as I'm concerned, I'm here. I'm in Yankoyano. Obia do obi sika ba ha me jema no. Mr. Parliament to call me rabbit so much. Mukotu ni eba wo. I don't bagawa yawo. Me ba so much di police car. Eba wo mukotu ni kra ni akoton ska wo. Case bi wo ho a me abi di akire. Me abi di akire ekọ. Arafo ahaya Japan efutuo so. Me pa cha abrante ni photo no. Yan fan to so na fe ni number no. Ya mo bo frɛ mame ko ka samba French frɛ kwa ame no abrewe enkura ya me sisters ne me maame no mo bobodi no de eye me ya wo mni se ebobo hu ayesa kuro na mo abrante no mo so mo firi achi ase no mo nyina mo okuro ba mo che ye ba enti die enti ena nipa na nkasa bi firi akra na mi fra brochire na aba mi bebi adwuma o na achia se eto mu kuro so no montimi akohwehwe nipa ni fie hunu se o nim ni fie omo so omo nim ni fie ena why na nim ni fie omra eni mo onum no wa wunim papa ni fie ni bra because achia se na mo kan ni nyina ye be kwai ho na ya ba cha mo hye ye abata branch no manya information so o akra mo manya information so o akra mo say the future no catch any workers no I think say ntwi beka senti no beja mantwi beka mo o dada o say o jisika bia ba be hyem nti o mde o nya abotre bibia ba ye ekọ no ye hu say ntwidi a na wo ntwi o madi na eduru time I was say ye nyina nya chance kasa na me checha man for coda nipa ni bi yusu a ye di ebu nkrasefo ye start bu o ma che but o many more who's because o ko ana ma ko fa different format aba me ba cho first no the phone we are na free boy no mo di we are free no yeah what number ni ye I'll send you for befa okay eti abewa o se ani e ye di won sanya ma no so because sa branch we pa de odi aya manfo na ye akwesi adom ye se ni coda ana se edi odi wa TikTok no e ya adomba eti sa kwa we aso no obefa so bu amanfo o TikTok sa odaho Mr. Nice Guy that's Subani de odaho ai wada TikTok TikTok ye se edi odi wo ne ye e ya adomba ni de bebre mami ya pa cha o me ba cha ma microphone ko wa no e why me pa cha wonim de waje musika no ye frɛ ne sɛ me pa cha enchi no do gigi susu wonim ni fie ona menim o ma me fie makɔ no because ba ko kan kwa me no de wonim ni fie enchi no na de ye frɛ na akwasi adom no wonim ni fie ono ne adwuma wura na me ba cha na wote here fa pa cha me pa cha wanwan kwanta po no epo no mo ko fie wo me na me ko me ngwa na me ko kwa me no ai ma ko to ne ma me na kwa me ayi akwasi adom no me pa cha ono de kase wo free baby na ba ho ono de me kura de minim no hello kwa me hello mami
Kwame. Mami. Me ba cho want to say. Ba da ma me ho na won so e. Nyame adom. Kwame nje say wo henfa. Me ba cho me wo fie. O fie me ba cho mo ayi ni bam. Me ba cho o fie. Me ba cha. Me ba cho ade asam na asia mesusufo. O panyin na fe na kwasi adom owai. Mami asamo. Krache akwasi adom wai. Se me ka se ni be bi o ti fie ya na me di afo. Nko no kwa ma me so no kra na minya no. O fra na wunya no. Na wo ne ye adwuma na wunim ba bi a wo mpa che o. Me ne adwuma ba bi a na minim se o tie no. Na no oni ho. Na wunim se o te hene fa mpa che. Ye fre o bo te kwa na se ye fre ba bi achiase. Achiase. Em se ma ne ba ko kan ne ha se. Yes, ba wona na minim. Achiase na minim ba bi a wo tie. Na nim ni fie. Achiase ni fie pa de tam ka se ni ko ni fie se pa de na eboa. Ba na nsa achiase na ofe. Chesa one thing is bank for you mu ye adwuma ye wo ma bie peti ayi ya wo mu ye. Wuntimi nka sa obekọ akohunu o director ni fie. Na atam se nya possible. I to say papa ya ni ye adwuma wa hanu nye obi anim ba bi a wote. Mama wo ma ho kwan a. Neba. Da bi me pa chawo. Ade bi wo hodom ho. Wo mu sa se wafa no na nipa wonim na adwene. Se wo ne kwa ya adwuma wonim so obaye sa aboni sei. Eti nipa no wo fie no wonya adwuma nya no obi afa na adwuma. Se wo bank manager wo ne Ghana commercial bank wo for adwuma asa me go yo fie. Ati bi da. Ya na times the nipa nta nya se adwene no. But nke ye nya sa adwene no a se omu bie peti microfinance no ye nya sa adwene no nke ne omu ye adwuma so a kebebo apa. Se si ai no last ayisika we de koma no wan hu ni bie mu no dabe ya now 9th May ana uko office ana uko fie me pacho me ko office 9th May me jiska we dia office amedeko me pon na me amaba na ba me fie wo tia wo ka ansa na wo kwa na wan tia wo ka me pacho dabi woni wudi nkomo se wo bejai okay dabi ono na ndi nkomo bi asa me si ada no me ye se you can am be in Monday no ade achi madware ahoma che no na opere me me pacho se me pacho ka sama me enti Monday no ma sorry ahoma che adware awie na opere me ka che me se yan kwa adwuma ne me kwa na mpe dey holiday na me se aden na o so opeso ya renovation bi ntimi nya announcement to me renovation yo amama ye be 4-5 days bi na on fa na dana NCC ho na me see you mato ntimi fra obi okay ewo akwa be so na afa ya brantie ni hunu wo a wo be ya announcement e ma dom enim se wo munim wunti wo mu di yetiri ko she mu kwa be ya na ye fa adwuma Ghana de on fa adwuma ya intimidate to madam fu ye sa ru hunu ne hene ekura na mete so omo ya announcement e wo ho so wa be bi bank bi e wa anua kwanta ana me kwa na nipa na de number na ma me ntime me kosi no so anua kwanta ana me nyina na sa afia wo ana so pese bi branch ni bi e wo we tintie en kwa afo akomeda na entra obia na was me pese bi bank ni bi me ba cha no say wo frɛ no awunya no baby efiri juada no frɛ ni nya ne da Kwame efiri juada won frɛ wo so akwasi nya ne da me nya no le Kwame no ka se kra me yare nkare me yare no do me be tourist me ba ya nko wa bi no mu se me hu se o ka se India ntimi am tin no ni dia jumo ko na because mo ya bodia ayo do na wose dia ni nya wogina ho yes sikanwa si mami tenasi di fiemodi ye jame ebisa onsem na ntimi nkasa sikanwa
gyegye ne la show no ana ma ne koye no okogye sika ni bi wa akire edi dabi enko di sika ni bi wa akire bi afọ no mo kata omo ne kire se me no mo nyim bo ento mo hwe tu me ho oboa masa eduana nya ho hwe tie me okogye sika ni bi na wote se wo master ne kọ no wo fa akire kogye sika ni bi di ya na me si obi o ma na mo station bi ti me bi sa o okay ani eduano se woni sika edua nya wai eti no enya bi obako hospital na anya sa mama me no mtete enkasa emfa kakaduro kakra entum saw na se yedua wodi a ani wodi skari bintim se wan ka no kura edua no esu bi nya ho oh dabi anu me ka kira wono masa awo bisa no man ka bia ewia so wo ka se busa no hwai busa nkrofo no hit them me musa wo bia onko okay oh me friend mo kasa o friend me amene kasa hello kwasi hello kwasi what to say hello kwasi what to say bacha tuninka me bacha what to say kwasi ele dia dumo na so nyame adom kwasi kwasi adom we dia wadawru ma o aha ya japa tv so aha ya japa tv wo kuma se ankrofo na wagigi wo musika di no wani diem wo mo abaha wo mu kutakosua ne snap ne nioma wo mu ebekwa ntoa ani bobo so ani yesi wo mu nyai de ye ne ye be frew ne ye ne wo akasa amanfo ri so wo mu hia wo musika wakwasi me pa chance dia me kan I want on what your ma ya dey wo jeje wo musika fo susu no ane wo mutoma wo no akati me are you sure and to akati me please try again later me ba cha mo fa ne photo ni nto so yanya ne tia se wo ayi manso atabrakoso yesi atabrakoso ya butre ya pa cha ni photo ni wo ho no mo ni photo wo ho a bomfa ana wo ya san afre no mo fa nto so no mo fa nto hello hello okay masa o master no ya fra no or yes guys again later it's no yes wo wa henfa mama is currently not reachable please atabrako so woni mo ho ndabio yes ram nke ya peni photo no nanka ya di atoso ni ama amanfo afrefre no mesra wo be fra brant ya bia ka kire ni se ya manene akopem juada sawanfa emeba isika ama wo mu hello akosi bacha tuninka akosi mi to nkan kwasi me bacha bia me kan se emeba bia omu se omu tu susu ma na wo makwa me ena na bagigi sika no sabre omu se wo fa tu afa agyan wo dwane omu sika na bedi wo akwasi no kre bacha ho me otuninka me se omu se wo mo tu susu ama omu di kosua ne snap ne akokọ wo mu de ko gbogbo so abigyan okay please wait your call has been me bacho anya natural me se mrantie na wadi wo wo mu a omu tu susu ma wo no a susu no sika na bedi wo ho no me bacho wo mu betua na mo bi Ajapa TV ya stop wo mo ya bacho sika no de bebre wo mo da ben hello me akwasi sika no de bebre wo mo da ben bacha me tiye nya ba bi na ma feo akwasi he ko he Ajapa TV me ma wo kopem na woche se sika no ama ye koja wo mu kumase ye modua ye ko gbogbo awa Abidjan yo Jean Abrantie we on ye be di ni hu dwuma pictures na che yesra mo mani die MCR yesra mo why yesra mo mani die na yenko track me ba cho ni photo e na da so no
Yapamachao abrantie wei why wanted abrantie why wanted okay abrantie when you police for that's why I wanted you aya Japa TV for a Japa TV for ana ya see ya hwehwe no eti mu a mu ba huna abrantie wei biada mon frère na mon tire ba bia wo wajin krofo sika ekọ 8 billion. Sorry, the number you wajin krofo sika ekọ 8 billion. Ya man na wache. Na ni telephone number na mon fa ma ya ni enfa ntudwa. Me ba cho wan e bo wa wo mu yi. Kwa mi anchi kate na ja wudi anu a wo bo wa no. Kate no. Usu ni sika. Me ba cho kate no so si bia na. Mon kate no bia na no. The number you're trying to reach is on another call. Please stay on the line or call back later. The number you are trying to reach is on another call. Please stay on the line or call back later. Yes, Ramo Akwasi. When we Ghana for be yawa. Ka udu America. Sorry, the person you call. Oh, ya for yes, Ramo. Baby a wo bia no. Jinombe. O fra na ka kire ne se. Ajapa TV, won na wode wo mo ka na o matususu ama no no a wo kodi no. Kumansi ye modua. Ya de ne ko mo de ne ko gbogbo. Ani wonu man bi wo ayi ya fence anwona. Hello. Hello. Akwasi na da ne no kasa wo ha ese. Wajin krofo sika obo de nsia ne kwasua ne akokọ aba. Ye bo hudua, ya gisi e pese ne wo kasa. Wajin so be so ne obi abakasa adai. Ah, ni afrawa na wo yesei, wo afrawa na wo yesem pa cho sika no de babre wo mo da ben. Oh, me obi obe friend ya me fa. Na for be friend me. Me no de baba da ben. Me pa cho mo ntro no mba ne mame. Sika no mo de baba da ben krofo ni sika. Wo mu nyina ba radio. Yami at the mind of this month. What's that? End of this month, never. Ending of this month now, Baba. So because I'm the Baba that I'm the ending of this month. Okay, I hear fun is a CIO. No, I cry. Oh, I cry. To watch in Crofosika 4 months in me. And Crofoma me. I almost soon. What do you want to got crying on? And yes, I'm a and yes, someone has such. Which I say, Sikano, would you feel homo? Sabi and young contested the one. What was crying? No part to say. Scana, dear. Media, Omo Kobodia, our Bobom, Nako Jawa, almost so. Aha, Kumasi Modia. Because I see ending Ubaba, Omo, you do number man penning for Omo Wanguna, ho, and mem, the cat mem, Obiasi and Faudinu photo at the TV so. Photo the TV so. And we are so be a who are better. So baba, so ma, alakam. Me da bresa kwame nu dia nya no. Wa kora kwame nu dia enya no. Wo bia body dia. Etime pa cha wo dia dia akokọ de snap nyina aka ho. Te me ka kire wo pray. So wo number so ye de me wiase nyina ne de wo number so akọ MTN. Me ka kire wo send wo so me ba akokọ awa. Wo ti benye nkrofo ma mi sika nkotran kran. Eti sa wo ti sa wo ho dodo wa na edua na enya ho. Oba ye be hwe wanim ye enforso oba ye be hwe wanim se wa ma nso so alakam oda da brese dua na nya wo bye bye asem empenipa ewiase asem empenipa nipa na pene ho asem se wonim se untumi ndi nipa do manima na watwon ho ade afiri o nsemu na ye se biribi ankoka papa enye kyerede afutuo wo hoyan sa kyerɛ nipa o gye nso hwɛ enemi ma me kasa anye tenten yɛse ne ɔwɔ aso no ontie ne ahohom ne ka kyerɛ asafo we ya ɛyɛ afutuo ɛde maw abusua me de besi ada sɛ ne yɛbɛsan so ɛhye biem
aha ɛyɛ emergency Ghana TV mo somfo na akosua me na meji adwa kese na me de dwumade yi eba wa kwem fam afuto na ebeboa aha na me de besi like video na share na afei so san so subscribe na drop your comment no e comment section ho na bibia ento na akwem abusua makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.